Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe embukele tindzaba entesiswati la ku SABC lesitethula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi nathi leti hambe mbili. They have the right to be here, and all we will be seeking to do is to look at the various practicalities, logistical and otherwise, for them to participate. Ipitoli ithi tiyaqhubeka tinkhulumiswano tekufaka iWashington emhlanganweni we-G20 lotawubanjwa kule mpelasonto. Gender-based violence is not a South African issue, it is a global issue where there's poverty, where there's collapsing economies and democracy. Bekucele kuphuphuma ke e-Union Buildings lamuhla kulandzela ukuthi bantfu baphume ngetinkani babumbene ekulwisaneni ne-GBV. Asesibuke ke ukuthi ukhuluma diphi mabhalane jikelele wamhlabuhlangene Antonio Guterres ngaphambi kwecala kwalengcungcuthela lebukwe ngalabovu. Asesibuke ke mbukeli ukuthi ukhuluma diphi mabhalane jikelele wamhlabuhlangene Antonio Guterres ngaphambi kwecala kwalengcungcuthela lebukwe ngalabovu. No, I thought it was a generic question, but on the DRC. But on the DRC, the question is simple. We must have peace in the DRC. So there are negotiations taking place. There was an agreement in Washington. There was an agreement, partial agreement in Doha. But the fact is that people go on fighting. So I think our priority must be to stop the fighting, to have a complete ceasefire, and simultaneously to make progress in the negotiations of Washington and Doha to have a political solution that allows, as I mentioned in my intervention, for the territorial integrity of the DRC to be respected, but at the same time to address some of the root causes of conflict that exists. And obviously, it is important to say one of the best ways to avoid conflict is through development. Thank you so much, everyone, for being here today with us. Ipitoli ke ithi tiyaqhubeka tinkhulumiswano tekufaka iWashington emhlanganweni we-G20 lotawubanjwa kule mpelasonto. Akhuluma nebetindzaba netithunya te-EU eSandton, Mengameli Cyril Ramaphosa uqinisekisile ukuthi uthole umlayeto lovele eMelika lothi iyafisa kuba ingcenye yalo mhlangano. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende usetshisa tindzaba takamva teMelika njengoba seyivete ukuthi tawuba ingcenye yemhlangano we-G20. Ramaphosa uphinze wathi live laseMelika lilunga le-G20 ngawo ke linelungelo leliphelele kuba khona kule ngcungcuthela. Kanti iNingizimu Afrika isabona indlela teqinisekisa ukuthi lokhu kuba imphumelelo. States is a member of the G20. They are the original member of the G20, so they have the right to be here, and all we will be seeking to do is to look at the various practicalities, logistical and otherwise, for them to participate. Mengameli weCommission European Union Ursula von der Leyen uthi kubambisana kubalekile kulwisana ingqinamba emhlaba. Wake up call for the European Union to diversify and to look for reliable partners, trusted partners, was when we had the energy crisis. And we all of a sudden realized our over-dependencies of fossil fuels from Russia, and Russia cut from one day to the next the supply of energy. Mengameli we-European Council Antonio Costa naye ufakazele kusebenzisana nekubambisana kwemave. Live laseMelika lidlala inzima libalulekile kule nhlanganyela ye-G20 njengoba lilive lelisesicongweni kutemnotho. Baqhubekile ke baholi bemave emhlaba kutheleka kuleli njengoba bebaqala itolo. Lamuhla ke kufike mengameli wele Brazil Lula Inacio da Silva, mengameli wele Indonesia Prabowo Subianto, mvunankulu wele India Narendra Modi, mengameli wele Equatorial Guinea Obiang Nguema Basoko na mengameli wele France Emmanuel Macron. Asasibuke ke ukuthi kwendakalana etikhumuleni tetindiza nyalo njengoba basaqhubeka nekufika kuleli.
Letithunya ke tite emhlanganweni wemave lengamashumi lemhlaba ladla lizambane laPondo. eWaterkloof sekuvele kutheleke tithunya tele Namibia kanti kulinzeleke ukuthi kufika eSaudi Arabia uma kubumbana insimbi yesikhombisa bese kufika tele Nigeria nakugabanca insimbi yesikhombisa. Bekucale kuphuphuma ke eUnion Buildings lamuhla kulandzela ukuthi bantfu baphume ngetinkani babumbene kulwisaneni neGBV. eMadvodza nebantfu labasikati lomncane lomdzala bahlangene bathi sekwanele. eMadvodza langenele lomkhankaso athi bantfu labasikati kufanele bavikelwe bangabulalwa. Kuphinzwe kwanxusa ke nekuthi kugcoke timpahla letimnyama. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe ucabanga ukuthi lo mkhankaso walabasikati lobanjwe lamuhla utayehlisa inlizinga leGBV kuleli. Umbono wakho uyalandzela. Indvude ofisini lamengameli lebuketa labasikati talabasha natalabakhubatekile kuleli Sindisiwe Chikunga ithi wende kahle mengameli Cyril Ramaphosa ukuthi abalule iGBV njengenhlekelele kuleli. Kanti ithi uphinze wathi emhlanganweni labebenawe neLengilandi baphumene ukuthi lelave litawungeta tigitsigitsi temali lelekele leli ekulwisaneni nalesihlava. Angibonge Lindelo estudio. Eceleni kwami ngina Sindisiwe Chikunga lotositshela kabanti nganasi isihlava lesibhebhethe kanjalo. Namhla sivuke mbukeli ekhaya lelive lithi lona liyema lilwisana nalesihlava seGBVF. Akusichazela kabanti ngaloko ngoba litiko lakhe nalo liyathintseka. Sidawuva ngaye indvuna yaleli tiko ukuthi nduna ungasichazela ukuthi njengoba namuhla kulanga lapho lelive limise khona konke lilwa nalehlava seGBVF nilitiko nine uthini umbono wenu ngaloko lokukhulunywa ngumengameli? Okokuqala ngithanda ukubonga umengameli uRamaphosa ngokuthatha into ye-gender based violence and femicide serious. Uhlala asikhulumisa ngayo abuza kwenzeka siya reporter futhi sijabule kakhulu uma ngabe ethi uclassifya i-gender based violence and femicide njenge crisis. And lokho kusho ukuthi sizobuka ukuthi siqhubeka senza kanjani, kusho ukuthi kufanele siwatholile ama resources mhlamba ukukhona ukuthi siqhubeke sikhona ukuthi silwisise kanye nayo i-gender based violence and femicide. Uma ngabe ungasekhuluma mhlambe ngeUK isi donetele u18 million ieda already malini abayifakayo uJBVF response fund baeda u18 million yokuthi siqhubeke silwe negender based violence and femicide. Ake uyadivela mbukeli ekhaya ukuthi sevele ungakahlali ngisho nokuhlala lo mhlangano sekukhona litiko lelihlomula lokuncane lokuthide. Asibuyele kuleti ke bekucwele kuphuphuma eUnion Buildings lamuhla kulandzela ukuthi bantfu baphume ngetinkani babumbene ekulwisaneni neGBV. eMadvodza ke nebantfu labasikati lomncane lomdzala bahlangene bathi sekwanele. eMadvodza langenele lomkhankaso athi bantfu labasikati kufanele bavikelwe bangabulawa. Kuphinze kwanxusa ke nekuthi kugcokwe timpahla letimnyama. Bahleli balomkhankaso bathi lo mbala lo PayPal akusilo luphawu nje kepha lubito lokungenelela ngekusheshsha nekucedza ngalesidlava. Bathi bafuna sandla semthetho sicine kwesekelwe labo labasinzile nemimango ibambisane ilwisane naloludlame. Gender-based violence is not a South African issue. It is a global issue where there's poverty, where there's collapsing economies and democracy. Tishoshovu temmango letibe ingcenye yalomkhankaso eMaraisha Botanical Gardens eJozi dithi tiphume ngengani kutekwesekela abantfu labasikati nalabanye labahlukunyetwako. I am here to support each and every woman, child, LGBTQ, as well as men that are afraid to speak up when it comes to violence and domestic violence against them. Empumalanga khona ke takhamuti tishucele titalatinta sembombela tithi akube nokubambisana.
We advocate for women and children rights. So Uma organizer this event, I was like, I'm going there to support and also to show ukuthi ngeliveli one sibambisene as a province. Nakuletinye tifundza tishoshovu netakhamuti tivakalise emavi ato ekulwisana nalesidlava lesihlasele imimango yakuleli. This lie down was about today was really a way of saying we are looking for attention. We are looking for something to be done quite urgently. We had no idea so many people were going to show up when we started this initiative. It's very emotional and I think very vindicating for those of us who've experienced abuse. Leti shoshovu tinelithemba kutsi mengameli wakuleli netihambeli temave emhlaba batawudzingidza ludzaba lwekuhlukubeta ngakwebulili engcungcutheleni ye-G20 lecala kusasa. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe ucabanga ukuthi lo mkhankaso walabasikati lobanjwe lamuhla utalehlisa yini lizinga le-GBV kuleli? Umbono wakho uyalandzela. Ama-march ngaphambilini amaningi nje futhi awazange azasebenzele. Ngiyacabanga nawo le futhi ayizukusebenza. Mhlawumbe isigaba sentamo isona siyoba isixazululo. Angiboni ukuthi khona umehluko ozokwenzeka. Mina ngithi abantu boyeka lento mhlaba boshwa. Izosolva kakhulu, izoyehlisa inamba. Noma ngiyehlanga kodwa izoyehla ngicabanga nathi amadoda kose singenelele sisupport abomama sibavikele nabantwana sibavikele nohulumeni angenelele kungabi into ye-one day akube into eyenzekayo imihla namalanga. Aliliboni izakwehlisa izinga le-GBV ngoba iqondo le-GBV linyuka mihla nemihla. Uzawubona iziganeko ezakwenzeka even kwalo into bayenzayo namhlanje ngumthetho wodwa onothi ulwe ne-GBV. Ngibona umkhankaso uzowenza umehluko ngoba okubalekile la bekumele thina njengamadoda sithathwe nje thina amadoda kube yithi sibamba umkhankaso ngoba yithi sihlukumeza labantu besifazane labantu labasikade yithi sibahlukumedako. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Kuchubekele mbili ke naletitsinza ingcungcuthela ye-G20 sinemdidiyelo wetindzaba tesiswati eSABC nokubonga Mgwenya loganekise eNasrec ubuka kanzi emalungiselelo alomhlangano lotawubanjelwa kuleli kulemphela sonto. Nokubonga uphethe tiphi? Angibonge lindelwa e-studio. Sevela calile emalungiselelo emena ngemume emalungiselelo engcungcuthela ye-G20 kanti ke sibonile elangeni layitolo baholi labavela emaveni lahlukene batheleka kule live la kuleli kanti ke siphinde seva itolo ukuthi live lemelika lona etela bayingcenye yanayi ingcungcuthela ye-G20 kuva kabanti nobe kukhumbuta umbukeli ekhaya ukuthi iyini i-G20 sikhulumisana na Vele Mseni Mthiyane. Vele Mseni luphuma ehhovisi le SABC le lioffice lelibukete licwaningo sikubingelele sikwamukele Vele Mseni khumbuta mbukeli ukuthi iyini i-G20 nokuthi angalinzela yini elangeni lakusasa. Asibingelele kwena kanye nakubabukele emakhaya. Asikhumbule ukuthi i-G20 kahle kahle ingqungquthela yamazwe ayishumi nesishiyagalolunye 19 uma ke sesenza eshumi amabili i-EU kwase ukuthi ngonyaka ka2023 kwangena i-African Union. Siyazi ukuthi lewa akusiwona amazwe kodwa inhlanganyelo yamazwe ase-Europe kanye nawase-Africa. Lokho kwenza ukuthi amazwe noma abantu abangama member la kube amazwe angu 21. So esingakusho ke futhi ukuthi njengoba kuhlangano la eNingizimu Afrika kungokuqala ngqa emlandweni we-G20 ukuthi ibanjelwe la ezwenikazi lase-Africa. Sisho futhi ukuthi lento yaqala ngonyaka ka2008 ukuthi abaholi bamazwe e-G20 bahlangane njalo ukuthi kube khona i-summit ecubungula kabanzi izinto ezithinta ezomnotho, izinto ezithinta ezepolitiki yomhlaba kanye nentuthuko yamazwe omhlaba. Sibonile ke ukuthi kunemholi losanza kufika ungajabulela kutshela mbukeli ukuthi kwendakalani la sikhona khona kunyalo. Singasho ukuthi njengamanje kunobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres inhlangano yeSABC njengamanje ine interview naye lapha ku channel 404. Esingakusho ke nje ukuthi njengoba silana baningi abaholi bamazwe omhlaba asebefikile ikakhulukazi labo abangabaholi bamazwe eG20. Sizokhumbula ukuthi izwe laseMelika lona selishilo ukuthi alifuni kuba ingcenye yale G20 ela eNingizimu Afrika ngezizathu abasibalayo sokuthi bathi kunokubulawa kwabantu
abangama Afrikaner la ezweni lase Ningizimu Afrika. Kanti ke futhi okunye sisikuthola ukuthi bathi iagenda iSouth Africa eyilethile njengoba kuyona engamele iG20 iagenda engahambisana neminye yenqubomgomo yezomnotho yezwe laseMelika. Singasho ke futhi ukuthi uma sibhekisisa kahle laba abaholi sebefikile, abaholi abanohlonze, umholi wezwe laseBritain, umholi wezwe laseIndia, umholi wezwe laseChina, bonke sebefikile noma ke abanye bethumele amathimba bengezelanga ngqo kodwa bathumela amathimba ahloniphekile abonisa ngokusemthethweni abonisayo ukuthi iG20 njengoba ila eNingizimu Afrika bayithathela phezulu. Asisho kumbukele ekhaya ukuthi izwe laseNingizimu Afrika liyenze ingqophamlando ngokuthi abantu abaningi bebengathembi emazweni omhlaba ukuthi singabamba le ngqungquthela futhi ibe impumelelo. Kuyabonakala ukuthi izoba ingqungquthela ezoba nempumelelo futhi ebonaka ngathi izoshiya umlando ngoba iqoqe wonke amazwe asathuthuka yawabeka ezingeni elifanele ukuthi bawalalele kuzwe ukuthi kahle uma ngabe kuzokhulunywa ngentuthuko yezomhlaba bona yiziphi izingqinamba ababhekene nazo ukhokhwa kwezikweletu kwamazwe ikhona ukubaqindezelayo futhi. Ingabe kubaluleke ngani lokuthi leli vele livakashelwe baholi labasezingeni lelisetulu kangaka ikakhulu ngoba labaholi labafika bachamuka emavini lasakathuthukile ngedemnotho? Siyazi ukuthi njengoba bese ngishilo ngathi siyazi ukuthi izwekazi lase-Afrika kanjalo namanye amazwe asathuthuka akweleta kakhulu makuziwa kwezezimali kanti nakwezomnotho futhi akuwona amazwe ami kahle kakhulu. Lokho kwenza ukuthi njengoba kuhlangenwe la izinqumo ezothathwa lamazwe acebile nahamba phambili kwezomnotho iwona lawa athinta kakhulukazi lamazwe asathuthuka. Uma senza nje isibonelo sokuthi amazwe asathuthuka akhokha kakhulu uma eboleka imali, kuyacutshungulwa ukuthi yini indlela engenziwa ngayo ukuthi kusizwe lamazwe lawa asathuthuka ukuthi uma eboleka imali angaboleki imali ezogcina bengasakwazi ukuyibuyisela, ezogcina ibenze bengasakwazi ukuthi banake ezempilo health, bengasakwazi ukwenza iinfrastructure, bengasakwazi ukuthi beze ezemfundo. So lezo zinto ziyaxoxwa manje ukuthi uma kushawa inqubomgomo, leyo nqubomgomo ayihambisane nentuthuko yawo wonke umuntu, hayi kuphela amazwe athuthukile kodwa namazwe asathuthuka nawo abonelele ukuthi nawo akwazi ukuphakama, axolele kwezinye zezikweletu futhi asizwe makuzwe lapha izinto ezithinta i-climate change kakhulukazi kanye nezimali ezikhishwayo lapha nesibiza ukuthi phecelezi i-disaster relief uma ngabe kuvele lezi sibhicongo lezi ze climate change. Lokho kuyadinga ukuthi kukhulunywe la kuze kuthathwe isinqumo ngoba siyazi ukuthi njengoba sibhekene nenkinga ye-climate change ayivelanga kumazwe asathuthuka, yavela kakhulu kumazwe asevele ethuthukile ngenxa yokuthi imigomo yabo yezokuthuthukiswa komnotho ibingabhekeleli ukunakekelwa kwemvelo. Manje ke lokho sekwenza ukuthi ke izwe laseNingizimu Afrika njengoba lihlela lithi uma ngathi amazwe asathuthuka awasizwe na ukuthi akwazi ukuthi abe nemali yokubhekana nalezi zinqinamba esiqhamukayo ngenxa ye-climate change. Okay, loyeke mbukeli nguye vele Mseni Mthiyane lovela khona eSABC eofisini letelucwaningo. Ungahlala uthi nembukeli kude uthole konke lokutaba kwendeka kule ngcungcuthela ye-G20 kusukela elangeni lakusasa kuze kube lisonto. Angibiyele kuwe estudio Lindelwa. Sibonge kakhulu ke nokubonga njengoba sekashidwe ke ukuthi uyakhunjutwa ukuthi iSABC itakulethela bukhoma konke lokutawendeka kule ngcungcuthela ye-G20. Asesibuke letilandzelako ngemva kwetitolo. Avaliwe magumbi ekucwaninga tidvumbu eThemba neWitbank lekuti ibhedlela taseMpumalanga. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena tisekhona hlala nathi. Avaliwe magumbi ecwaninga tidvumbu eThemba nayo neWitbank lekutibhedlela taseMpumalanga. Tisebenzi letingaphasi kwenehawu tifuna kunyuselwa liholo kuphucule imishini yekusebenta tiphinze tisebente emahola lafanele. Letisebenzi tithi tidvumbu tigcwele ngobe kunekubambeleleke ekuhloleni. Lo mbhikisho uqale ngaLwesine. Dibeke phansi emathuluzi tisebenti ecwaninga tidvumbu etibhedlela eThemba neWitbank. Letisebenzi tifuna kulungisa tindzawo letisebenta kuto nekuthi kuqashwe letinye tisebenzi. Lesilwela kona kungalinganiswa kwemiholo ikakhulukazi kwaba-manager nema-officers lasebenta lo msebenzi eveni lonke. So sithi kufuna ukuthi lo mholo bawende ulingane. Lo mbhikisho thikameta umasingcwabisane nebemakhata. Our frustration as the association and the industry at large is not to receive the bodies that we have already planned with the families to bury them, like for instance for tomorrow and Sunday. Litiko letempilo lesikhalo taletisebenzi tisetinhlelweni tekusonjululwa. Inyonyana sayithatha sayokuyipresenta ku-chamber i-chamber yabe seyavumelana ne-department ukuthi uma abe le mali siyithatha ngokuthi sivule amathuba emsebenzi ukuthi lo msebenzi uchubeka wendeke asichubeke sene njalo.
Bathatha isinqumo sokuthi bafuna kungenela strike. Sabe sesiyakuba meter through ma unions wabo sabakhumbuta ukuthi phela lena i decision esithathwe ku chamber sabachazisela ukuthi into lesitobatshela yona ukuthi kufanele ukuthi babuyele emsebenzini basebenze or alternatively kutobe sekuthi baba khona laba suspendwa. Kulinzele ukuthi kubanjwe umhlangano emkhathini wonyonyana lethi7 nelitiko letempilo lo mhlangano uhlelo mhla imfica ngengongoni. Nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Lirandi libita 17 rand 39 cents nalicathaniswa nedola lasemelika, pondo waseBritain ubita 22 rand 74 cents. Kunasibusiso Mahlalela ke kulethi hamba embili kulethi iphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Lindela siyavusela kumbukele kuzabathe Siswati khona ke ekhaya ku SABC1 nathi ke lesiphethe kuloke lihlele namhlanje njengoba ke sitawukhuluma kabandi ngawo ke umhlangano we G20 leyo ohlala kule nambela sovele singena kuyo kule level eNingizimu Afrika netilo lokho sinebaholi bendenza buku lesifunda sempumalanga njengoba ke sitawukhuluma kabandi ngelisimba lesevele ke lisunyiswe kuba kabandi indzaba ekubula kwabaholi benzabuko kulesifundza sempumalanga kufuna ke ngalethi letinye sibuleke indlebe ngesimbi yesithupha simathe bensimbi yesikhombisa kumsakato lukwala FM kulihlelo diphuma embiteni sibonge Thimba eGoli bela sondela ehle mbukele ekhaya. Sibonge Sibu ayike tiguca lapho ke talamuhla asiphinze sihlangane ngalokulandzelako letelama leti tesizulu uma kubumbana insimbi yesikhombisa lamhle ebusuku insamba malenhle ngwane.